prethodne dve emisije u kojima smo govorili o stvaranju Jugoslavije, govorili smo o idejama, o faktorima koji su uticali na to da je moguće ujedinjenje južnoslovenskih naroda u jednu državu. Završili smo drugu emisiju gotovo na kraju Prvog svjetskog rata, kada stvari počinju i da se konkretizuju i da se crtaju te konačno granice. Srpska vojska nakon proboja Solunskog fronta, gde kažu da je bila u stvari na kraju ona upravo taj jezičak na vagi koja je presudila i odnela prevagu u Prvom svjetskom ratu, iako je taj Solunski front bio ne toliko veliki, da ne kažem mali, ne toliko veliki, za razliku od Zapadnog fronta koji je bio užasan po svemu, po borbama, po žrtvama, po kilometraži u krajnjem slučaju, ako ćemo tako. Ali nakon proboja Solunskog fronta, nakon što je razbijena bugarska vojska koja je gotovo prestala da postoji, Austro-Ugarska je bila u rasulu, Nemačka je shvatila da je ostala sama gotovo i da se kao tako više ne može braniti. Pa imamo čuveni telegram nemačkog cara Vilijama II. Koji kaže sramota 62.000 srpskih vojnika je odlučilo ishod Prvog svjetskog rata, gde priznaje da je srpska vojska odlučila taj Prvi svjetski rat na neki način. Srpska vojska nastavlja silovito da napreduje i zauzima granice koje će gotovo ostati nakon konferencije mira u Parizu. Bilo je to nekih malih odstupanja, posebno na granici Slovenije sa Austrijom, ovamo ka Rumuniji, ali to su bile male korekcije. I zato možemo da kažemo i govorimo uglavnom da je ta nova država Kraljevina SHS nastala na bajonetu srpskog vojnika, nastala je na oružju. Nakon osvajanja Beograda počele su da se javljaju delegacije iz Srema, odnosno delegacija Vojvodine koja je tražila prisjedinjenje nakon Skupštine u Novom Sadu. Javile su se iz Crne Gore gdje su zabranili povratak dinastiji Petrović, tražili ujedinjenje sa Srbijom. Dalmacija, pritisnuta iskrcavanjem Italijana koji su došli po svoje, došli su da ostvare onaj londonski ugovor o kome smo pričali u drugoj emisiji. Pritisnuta pod pritiskom Italijana odlazi u Zagreb i na Skupštini traži, iako je bilo oni kao Stjepan Radić koji su bili protiv takve vrste države da se formira, tražili su neku federaciju sa širim ovlašćenjima. Ljudi iz Dalmacije su tražili hitno ujedinjenje, rekli su ako vi ne želite, Dalmacija će se sama prisjediniti Srbiji po uzoru na već spomenute delove, da kažem, nove kraljevine SHS. Nakon toga jedna zaista delegacija odlazi u Srbiju predvođena doktorom Ante Pavelićem, zubarom, ne onim čuvenim kasnije zločincem Antem Pavelićem, i čita takozvani dokument koji se zvao Adresa 1. decembra kralju Aleksandru u kući Krsmanovića, zahtev da se Hrvatska ujedini sa Srbijom, što kralj Aleksandar tada prihvata. I to je moment, to prihvatanje adrese da se kralj Aleksandar konačno stavio na neko prvo mesto koji će ga kasnije, naravno uz propagandu i mašineriju komunističke partije koja je dolaskom na vlast 1945. će krenuti da fabrikuje razne laži, a posebno 90. godina kad je počela da se raspada ta država, onda se tražio krivac i to krivac za Jugoslaviju drugu je bio opet kralj Aleksandar I. Karađorđević. Ali negdje to njegovo stavljanje i prihvatanje da se stavio na čelo, pa nakon toga uzurpiranje vlasti, uzurpiranje moći koje je de facto bilo, pokušaj da se skloni i marginalizuje Nikola Pašić, što je na kraju i učinjeno, zatim mnogi knjige, pa onda članci koji su to vreme pisani, vreme u kome se tada živjelo, osnovne informacije su bile novine, zatim knjige su u njemu pisale kao
o tvorcu te nove države, ocu Jugoslavije i tako dalje. Jedno čisto poređenje. Kralj Aleksandar, da nije došlo do ujedinjenja južnoslovenskih zemalja, odnosno stvaranje Jugoslavije, da nije do toga došlo, on bi imao naziv, ono što su kasnije davali ujedinitelji, on bi imao osvetnik Kosova. I koliko to danas moćnije zvuči, kralj Aleksandar I osvetnik Kosova nego što je dobio ovo ujedinitelj. Ali, kažem, to su bile želje i pričali smo o tome i srpske i hrvatske inteligencije. Sad, različiti su bili porivi zašto je srpska inteligencija želela u tu novu državu, a zašto je želela Hrvatska. I gde su nastali na kraju neki ti sporovi koji su vodili do akumulacije mržnje od 1941. do 1945. odnosno stravičnih zločina u NDH u tom poluvremenu stvaranja dve Jugoslavije. Prvo, što se tiče Hrvata, kao što su ovi iz Dalmacije pohitali što pre u Zagreb kako bi ih pogurali u Beogradu, da im Italijani ne bi zauzeli teritorije, tako je celokupno razmišljala hrvatska inteligencija. To je bio najbolji način da se sačuvaju teritorije, da se izbegne plaćanje ratne reparacije i da se u toj nekoj novoj državi Južnih Slovena traži svoja nezavisnost, da se traži i ostvari njihov 1000-ljetni san. Smatrali su da će to svakako učiniti lakše sa Srbima nego da postanu protektorat Italije, odnosno deo Italije. I to je bilo pravilno razmišljanje. 1992. godine je Franjo Tuđman izjavio da najbolje i nešto gde su najpametnije procenili hrvatski intelektualci jeste upravo bilo to stvaranje, odnosno ulazak u kraljevinu SHS. Inače, da se to nije desilo, već 1918. godine bi Srbija bila na onim granicama Karlobag, Karlovac, Ogulin, Virovitica. To je onaj plan Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja koji je tokom 90. pokušao da se realizuje. Sa druge strane imamo srpske intelektualce, našu elitu, koja drugačije razmišlja. Oni znaju šta su to kečevi u rukavu, šta su to najjači srpski argumenti u toj novoj državi. Oni znaju da je većinsko stanovništvo srpsko, da je pravoslavna vera većinska u toj državi, skoro 50%. Znaju da je srpska vojska dominantna, da je srpska vojska pobednica, u glavni faktor stabilnosti, kako to danas se govori, da su najjače političke partije bile one Srbije, odnosno da je Srpska radikalna stranka i na sljedećim izborima bila najjača. Na čelu države nalazila se srpska dinastija, dinastija Karađorđević. I kad pogledamo sad sve ove elemente, nekako je logično da se kaže, pa kako god se zvala ta država, to je velika Srbija. To je jedna država u kojoj konačno žive svi Srbi zajedno, ali sa Hrvatima i Slovencima vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo. Međutim, negde su te srpske intelektualne elite podcenile Hrvate i Slovence. Neki hrvatski istoričari kažu da je ta država prestala da postoji već 1923. na izborima, kada se jasno vidjelo da je u Srbiji apsolutni pobjednik izbora bila Srpska radikalna stranka, da je u Hrvatskoj apsolutni pobjednik bio Stjepan Radić sa Hrvatskom seljačkom republikanskom strankom i da je Anton Korošec bio pobjednik u Sloveniji. Tako da već u tom trenutku 23. godine je svako glasao za svog predstavnika. Kada se formirala ta država kraljevina SHS, ona je imala znatno više šanse da uspe da se nazvala odmah Jugoslavija i da se počelo sa stvaranjem jugoslovenske nacije. Ostavljanjem troimenog naroda u troimenoj državi, kako god, je upravo ono o čemu je
Garašanin razgovarao sa Strossmayerom kad mu je rekao ako damo veri da se vera pita i da određuje granice, imat ćemo 3 različite vere, znači 3 različite granice. Tako je i ovaj put bilo. Tokom tog formiranja i tokom rata od 14. do 18. ne može se osporiti ni taj uticaj Vatikana koji je bio izuzetno prisutan. O njemu je pisao profesor Živojinović. Vatikan se do poslednjih dana, čak do same te mirovne Pariske konferencije, borio sa time da se očuva Austro-Ugarska, da se ne dozvoli formiranje ovakve nove države. Kada je već došlo do formiranja države, obećane su slobode veroispovesti rimokatoličkoj crkvi u toj novoj državi i onda je na kraju, kada već gotovo izbora nije bilo, se pomirio Vatikan sa tim, ali je nastavljao da koliko god je moguće kroz tu rimokatoličku crkvu utiče na dešavanje u novoj državi. Do Vidovdanskog ustava nova država funkcioniše na ustavu iz Kraljevine Srbije. Vojska Srbije i vojska Hrvatske sasvim drugačije gleda na stvari. Srpska vojska u toj novoj državi je spremna da bilo kakve pokušaje da se uništi nešto što je stvarano tokom ovih ratova, ponovo brani oružjem, dok sa druge strane Hrvatska vojska želi pregovore, želi odnos kakav je imala u Austro-Ugarskoj, a toga nema u novoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Najveće pitanje koje je mučilo tu državu, pa gotovo do raspada 1941. godine, jeste bilo srpsko-hrvatsko pitanje koje nije moglo da se reši do 1939. godine, kada je privremeno knez Pavle, nakon što je smenio Stojedinovića, postavio Cvetkovića, pa ako se sećate onog dokumenta Cvetković-Maček koji je potpisan, to je stvaranje 2 Banovine. Pre toga Stojedinović traži od kneza Pavla saglasnost za svoju ideju za koju je prethodno dobio saglasnost od Nemačke i Italije, gde je razradio zajedno sa grofom Ćanom, gde je hteo da u Hrvatsku implementira srpsku Banovinu i da deo Dalmacije ustupi Italiji kako bi na neki način, ajde kažem, sprečio Hrvate da ne samo razmišljaju i imaju svoje pretenzije, već bi im time uspeo da skloni najvećeg saveznika, to je Italija, kako će se kasnije ispostaviti. Međutim, negde nije bilo sluha, a izvesnije je da je Britanija preko kneza Pavla izvršila pritisak da se Milan Stojedinović skloni sa mjesta premijera jer se previše približio fašističkoj Nemačkoj i Italiji. Taj mir od 1939. godine pa do 1941. je negde kratko trajao. Maček koji je nastavio tamo gde je Stjepan Radić stao je 1941. godine pozvao hrvatski narod da podrži novu vlast koja je činila ustaška organizacija na čelu sa doktorom Ante Pavelićem i time izdao sve ono što je prethodno radio, da je bio i ministar u vladi Cvetkovićevoj i da su zajedno izvršili, odnosno potpisali taj jedan dokument. Sa druge strane, problemi su bili i sa Crnogorcima koje je uspeo kralj Aleksandar 1926. godine da reši. Problema je bilo ogromnih u Makedoniji, problema gde je 2/3 žandarmerije stalno
boravila na prostoru Makedonije, gde je VMRO konstantno pravio probleme bez nekih velikih ideja. Ideje su bile takve samo da se uđe na teritoriju gde žive Srbi, oni koji su izjašnjavali kao Srbi, i da se seje strah ubistvima, pljačkama, paljenjem, razaranjem. Kao takva, Kraljevina SHS, odnosno kasnije Jugoslavija, ispostavit će se kao jedna velika greška, država koja se 2 puta raspadala u krvi. Prvi put 1941. godine neverovatnim zverstvima u NDH, logorima smrti, brutalnim ubistvima. Preko 500.000 ljudi je ubijeno, strahovite migracije. Onda imamo tu drugu Jugoslaviju, koja se takođe 1991. odnosno druge raspala u krvi, kulminirala 1995. onim neverovatnim progonom koji će ostati zabeležen kao možda najveći u srpskoj istoriji. Tako da, ako na kraju dozvolite, ja imam pravo da iznesem svoje mišljenje, jer sam se trudio tokom ove 3 emisije da budem objektivan i da ne utičem na kvarenje nekih informacija. Jugoslavija je jedno od najvećih grešaka srpskog naroda. Pričali smo razloge, pričali smo zbog čega, kako, ali kada se sve uzme u obzir, najveća greška, i svi su govorili, odnosno Hrvati i Slovenci, kada su ušli u tu kraljevinu, SHS već u februaru na tim velikim demonstracijama, preuzeli su onu kovanicu koju su govorili za Austro-Ugarsku, da je ona tamnica slovenskih naroda. Na kraju se ispostavilo da je ta Jugoslavija ne tamnica, kako su oni govorili, Hrvata i Slovenaca, već isključivo Srba. Ovo je bila priča o stvaranju i raspadu Jugoslavije.